Chibo wantu nene na tongeretie musako jwa byuthi bya kamari arekirite mpine byuthi nkabo na kubimuntia mwanki bakiuga byuthi bibi biriogi utatena watho na ni ugwatikire mbeu mbithi. Chibo aritaririria kuri na ntu banene ndene ya thirikari bari na byuthi bibi kire biashara chao ende kinyabo gotenkomeno bagatirimana na kibanga kya watho. Kuri mweko leto ofisina atwira ati nguku iciara mugura getweterete ikala ikuma nguku kwatwika mugura kwa eta endike ndona bia ciose ta kasino inkwenda kisanto balare tukathire kasino akiaria na ndikibande to nyuma ya kubethia kasino ira bagwatire igoro kuma kiri tauni ya Lare matundu murungi ora ni Chibo wantu nene augite kasino ino icionekanite ikiangaratania kinyamiji imingi na kubatitegerithia na mbere na kurutira ngugi na kuringithwa biashara enthuku utaoni no ya Lare kana antu nene ngima babu nkamtumia na kasino idieje narite mapema tugeithia tusino mwanja ruari na bandu tutendelea na mchako mwaka twagiza kasino kuthira na antu batutumia mbeca njiti airite yonto daitwa mkora mazoga cukuru muntu no nyambia service akaitotumia kasino ni kathira na mwana garete cukuru kizi cite business cietu nyingi muno cieye manto yau so ngota ku anto betu iturage na manto kasino iturie biashara ngetu kurita ira yomba kunfesa mwananchi na nyamu biashara ukaenda biashara ira utethio mu biashara lakini kwa tweka wananchi mwananchi kawaida kawe takithira akiuga imwe cha kasino ino kinya igwetwe ekuma akiri biashara achiaruti ngwe bathirikari na antu obanene na ariuga batitigana na mtu kinya uriku bunka akina kuringa biashara enthuku ta ino ya kwithira kwina kasino akiri biashara achiake akibauri bachwe biashara chingi cha kuringa tutro atero itwa anene ndikwenda gwetagithi bariku tureka twanyena bia nene mbere twate bia nene bau igenda tuthiria igenda tucoende mwananchi onthe o kawaida otwe tutianyuma buru bonde no gilia twagilia everything kuma Lare Gembe North Beton Class Chabari.